normal ken yam kanasin kontin barwanya lingwas me ken online TV channel and mandu ni chang kwasnyak bi no wacha me han wala chang jan dangra widro ka pay baro ron kina dangra wid jan dangra wid dich to kon ke ler jesalo achim gur kono de kono lingwas me no dio ja pan channel wacha ke kwi Nuer ti sha mak pan ki pan kaje no channel wacha ke queen wer ya mak ki ti sha nyurka nedi shwal ke I murleni jan bana lingone shiri poden tameche ben ki rajadana chalat ketin kon lat karudien to goro de yarudin palpin kaliang diana no titi ke very important to go liang jo chalat gwasa me sad news chaladu ne dol dul goro dangaro tijen ke university role Ethiopia ano waken kuka wuka wuror county weekend ka vacation ke weekend lo kane te dunen wolong ko la dul gor ka la ja gaka no ken cha ka nyurika da dop jitar no ka jongle state ka ko county ke Sunday no cha jo mo cha jalat cha ka nyurika mi cha ka nyurika mo netin kontin chal ke murleni no wa shwa ga yo dwan ma jan wen mo Benson Gadwich, the county executive secretary, Jajome Chajalat Jimmy Diano Gadwil Gorka, Jen can roll Ethiopia lo couldn't let well no. Wagwa the me Benson Gadwich, the county executive secretary, say that the students were returning home for holiday when they were way late at the outskirts of Akobo West. Akobo West Jen Guadadan and men chaga nyurikatin ke jan gwadana na katin no ka jom chalat gwasa me wa sha ne dangro sha kanak no kane de talk student ki ka gadwil gorka at jere dwil gorka shere mangai kone no wa ntama chalado kan chup kan wel kana gwaze dane ma katin no ka dua ashan desert ka Kobo West chanero cha ka shunak ni gwasa mo no ka shine dang abadatin ko kian tiruin cho bar lo kan de ke jek no ajan gwal dan ci ke chu tok tin wanetin kontin ci skep kitin charuden bar re manana ci tok wa shi ke chup ka kai queen ka walgak no aje kanede konen ko le blar no sha ne dang ro sha kan ne kanede konen la gadul gorka just lo admi dite long wa kanetin kontila student ni wekere wichin winemi ki gadul gor shere mai kone role Ethiopia nishyang kapai bakel ki pai baro la dul gor kala ja gake no bi kan ne kontila student bu je role Ethiopia bu go kutche maneken so kan gada shia kuling tama ngwan nu dang rote chanak jen ka role Ethiopia ke chiken jen ka roden jen kan wan so kan ne content ci yeken ci ko batan winemi ka jom shalat wa cha jome cha jalat wud mishal ke galwabul no rami mo tere wike yuai jaladun go jenete cousin de tetin re nantin kon shanak kanit kon jen re which ka Ethiopia so jo me jendan lero nan tema kanede tit nakanati ngai kone no ke netit kontin la jäpä kimorle la kon right ni shangono jäpä kaneten kontin de meken de ka keb kuma South Sudan ko kaneten kon nakanwer ni shang ni siang nang kan gaat ka bom ni siang mai kan Thok Naath ka bom so ngumi jaga ko kan bike titino let ken shodian lot kirma yadi de busy ke mayom ano we kem ne men yore ka mayom kan eje gwan wone ti shal ke ti murle ka great people administrative area kanetin content jengna kan long tin nakana ni siang ka shame ken chaga kep nirun ajelian siang no Greater People Administrative Area la authorities dien kene de konen te kalwanga la kwarken shikan right tene meshir kana me chang chaga jogo no chire kama jatuok tene kundi chena nak kala ro kwine me a jogo no cha ok cha nam kala ro kwine cha gat cha nam kala ro kwine kan ngai kan lo de ken so na me gura dor me de kapshonga je ko kirche murlen cha jogo no ko ko le use lo biken wer yanak jem nen yen tama shikan goro no de me ken de kakap but yener kon la nuer guru jan odi yen char kati chirkiti ano emene ba yenako ka shia respond no shia gor no bi arudun ka bom so jo me mi la rode ki mi bej mi jitu re wichin winemi bana jo odi no bana jele ne ling no jo mi shalat gwasa me no ke kwi
Eastern Equatoria Peace Minister reported missing. Jomo charat gwazme goron re de nywa yekel. Ramme me gwaseme wun Michel ke Marco Locador Lo Chapio. Jena wa chaje bat kweke gwada dana choten. Okay, Eastern Equatoria State Minister of Peace Building Marco Locador Lo Chapio has been reported missing along with government vehicle, raising concern over his whereabouts. Rame laran malka wajan shabat ke Equatoria, Eastern Equatoria. Kwa gwada dana choten mukwa jidwa nangamo wala ngumele rode awa kwa ikeje. Gor jeno bet turu de beje nywaga yekel gwaseme ko de yente ke ngeny murung ka wudan en cha kep anu anga kebo mo ke jidwar wala ka ngani gor jeno de je nywaga yekel ko ngai kone gwan wo mishe wen missing ka Equatoria bedil ngaje no ramme cha kebe jidwar so de yente ke ngech mi mugwatin ke kwide chana jemin nen gwaseme ano chan tour de chan min gwich ano wude me menen kon mo gwasa me jen wude dan en men ci bada tema ano ka bada ka Eastern Equatoria jen chale Marco Locador Lo Chapio jen awa a Minister of Peace Building ram minister dia je gwan tin wan tema biadil ngaje no tekni tin wan la bada longre wichin binami cina tiken bazbang ko gane ti letken kelge kirme yadit so mi jage jidwar jage men chal ke people freedom movement wude chal ke feel free comedian edan etike part mitidor doli Equatoria by the way ano anyogbo atirado den mitike part dorbo no serilo jador ne token dial ke part ne ke bonde dor no tila ne ken kan ka kep ko ku kana tag ne ken kon tila ji Equatoria chigane dial but kumedien men metke kirma yadit akaneten konti la ken ka magnesium so wude me wajen chabat ko gwaz dana tetin jen chabat ken turbil kumekel okay but men chakulat gwasame wajen eram kel ka kuma spelayo but jen tepin kirma yadit chana jome chan jemling ba ka do dana chalat keje jen ram kel ka kuma spelayo no won me kam jo kom laran kuma spelayo but me chir kuma spelayo ayo me chaga juj cha chudot rewich so chan jemling there are decision ko che jien che woka ne de konta ji kuma spelayo wala ngum tuong ni jen chana jome chan jemling kel gwasmene Lokdor appointed under the opposition South Sudan People Liberation Movement in a position party led by first Vice President Riek Machar disappeared last month. Machar has been under house arrest in Juba since March. What would a measure but turbil kel? Ano. Kwa gwinje no dong aramimo cha kep ki ngumulero wa kwa kigwada nan teten. Bari pode me be kaneten kon tila jukume tin raike kirme yadit. So again Jordan and Goren wade nyaka yekel wename mi jirama jidit kan Nuer Online TV channel gore jen wajin be subscribe ka bi notification bell bi jetwa ngwas me kan Nuer TV ani bi atagamal bye bye.